say ni say to chance efin kamfo wo chance ma ne hu se de wo yin wo chance ma ne hu se enye se bia wo ka de egu nanim ase mmom no de ato no ni wo etibu pese ye ni yi oba bi ka che me ni krum pa dware ontwetwe ne sen enimre nyare na mu fi no de aba beda ho ne ho sent won nanum basa eti edu enimre a no so no ya sai ya wo ware woni ni pa kompam wo se wo fadwuma no pa wo dware no pa no wo kwadwuma efra te wo moto mu be ya sa ho garlic ndi asesem gobe wo se su nya ya red na wo bedru nimeti wo sekeka wo twitwie wo betwitwi wo sinu wo dware na wo dware kura yama na wo de deodorant bia fo wo motom na wo pe body splash bi dia egu ho yesa wo night perfumes wo ho na wo de egu ho ma eti wo akora wo yama ho ana hede se wo ankasa wo yama ho ana hede se nye wo krumpo na wo yama no enye wo iri mpo na wo ankasa wo yama na hede wo nipadua no enyame asore dan yo eti wo ese wo di nini ese wo di wo nipadua nini nyame nipadua kwa bia wo de ma ye no wo de ma ese ye hweso yie wo se ese se wo timi twitwi na wo num ye sham eti na se wo ntwitwi se na wo se nya yare na se wo se ka kire wo se wa ye maboro eti na se wo nipadua no wo anyare a ebedrum ebi na ebon eti ebesre ye woni ama bebre wo ho ama ema ne mema no ama ye sex life no aseye emu ba ko ya honidie wo mawure mu fi wo na se fi wo mfifire wo ba ya na de beda mattress so na wo edura na adwa na wo prepare na sa wo prepare no eti apart from say one notice bi say bia wo kunu sent wo nanum anasa wo yire sent wo nanum te no na e den ma so be kiss no aya no betimi de na kɔ ayere sabia yesi halitosis ni ade na fane se nipa ne oye wo dia wo ono na nyankopɔn de na wo se mo be ye nipa baako and the two shall become one eka oba na aka ni kunu eka ni kunu aka oba no ɛna wo so bre wo ho asem ye mmoa wo sa wo ye bema bre wo ho asem ye mmoa wo wo ye oba bre wo ho asem ye mmoa wo na gyan se me de sa na metie me dware no pa me nware biem ɛna me nyusu deodorant enimrem wo nyusu deodorant enimrem wo nyusu perfume ade etete kwa asam no enimrem oba wo nyare anumre se wo fredwuma fridge ba ya santan didi wie ya wo simu ade nyina kakaduro ne garlic ne ade jene wo ho aye jene wo wo kura nya kono di wo ni ema wo kunu di wo ni ma wo yere aba enum kan esusu nka romance no anadwo no kissing no ne ade ne ma ye sex life no eyede etime sa ware fo di wo ni ma wo ho ne ma wo spouse no na wo spouse wo deserve the best sent na no odin dodo ena wo su nipa ni wa su tire so agitum pant baako basa shorts baako brazier baako wo ba bosome oba wo bo meshe mu fifire ene ye tie na wi abo a ebo se wo ti mu fifire wo de kona wo de ba edu enumre etoro be ese wo yi uti na wo hurum na ye kamade woni human dignity yama wo ho eti samfum so bi kwa na wo ba bia ye hu de ebe ye na ebe dane da because ebi wo ho a na akwa ye yare ene bi won so eye demonic if we live in a spiritual world abuso bi wo ye the sent born in ye toma wo mu eno no deliverance wo ho eye honam mu de nso so ayeresa bia wo ho na wo ankasa ni padua na nyankopɔn de ama wo no na wa hye ne yie ama wo ho ama wo spouse no eno be boa ma yetimi agyeagya ye ho ama ye ho imagine so waduru fie na wabɔ wasawa na watwitwi wo se na wo bi besie wa ye ho kama pa na wapɛ 19 papa bi efe na wo dia ana be ma wo so ho akono bi ana wo so dia akoda wo sha sente papa bi efiri mu ba akoda ho no won tahwa ase nyina mfifiri Sompa FM wo be ma yin nyina mfifiri wa motuo mu nwi no wo sabie wase nwi nyina wunyi basa efufu waso achi fi wo hwene ntam ha nyina fi na de aba beda ho be prepare se mi hiawo enka yenko baako he se ne mre ba warefo wo se minimi huni me ho bon manum bon
munchichi se eye taboo so obi a waware impo se wonware kura no a esese wo ye ma wo ho na waware kura dia eye taboo se numre wunchichi se na numre wunyare eye taboo eye haram so oba ware fo be ma ware fo na wunchichi se enumre na wunyare enumre eye haram wo ye boni etie nyame asa ye boni etie wodofo no eye taboo kase pa aba ye pesi e jeja ye ho na nyankopon kra ye se o se ye bompa ya o se eye sweet scented smell nyankopon kra pade ehwam Israel for kra be sa mo so munyare ansa na o munsi wo mo niema na ni bed edem wo nyina bed ni ade ni nyina ma wo bedroom de ye wo heaven o ye wo sanctuary ye wo solid place ye wo bedroom kama na honye kama na bed ne sa e wo mse etiase obu a wo sa bed na oba na oyi pillow na toa na oyi pillow na toa na oyi pillow na toa but oyi pillow no to anche sa honidi ntimi ma na afa ye wura bedroom ho obi be sie bibia ye fine bibia de din ade na ehwam se Yakobon kora timi timo smell no na ni nyame ani age hwe se ade hwehwam bia e free dem ho ba body kama say eyi sham sweet scented smell her body splash bi oba ne de agu no ho body splash bi aba ma bi de agu no ho na waso achi fi on to ase efi ujare apagya na wo hurase oba akofom ye nka ase fa wonsa wura ho but ye se wo horo me de horo wo moto me pagya wonsa no enwi ni tayi ama romance no me ka dia hye wo bi enkran say menim ba bia wo a wo tie me e bia bibia to mesre wo wo besu osu ne mu Sompa menim say o boyfriend bi na eja wo girlfriend bi na eja wo wo kunu bi na eja wo wiri bi na eja wo wonse wonum bi na asori etia wo wadwuma yefo bi na asori etia wana wo boss bi na asori etia wana de ya wo maami bi wonua bi na asori etia wo me pa cho sa wo donyame na ne bota ye nti ne wafre wo onyame nyansa ano odin efi se esum ni ho kane ba ye te hayi se kane awura ha kane se kane wa ha kane anem enyeram but me yenum kane ano na ha yenye sum sa ha yesum na kane pie wa wo hu kane ano etinyame wa ye kane it will basum or penetrate through darkness. Nyame ye kanea. It won't who na nimonyam. This is Sompa. Esum na ye a high to me ni pie. Eti dia wo famu na ye sumu but enum na nyame ye nimonyam be. Koso afam because can esum na watomu no. Empaba. Esum na eda abasa abre no. Eho na nyame be pie. Heartbreak na abasa abre no. Betrayal na abasa abre. Disappointment na abasa abre. Disrespect na abasa abre. Enimtie bi obi ebu na abasa abre. Eyesum. Okay. Nanka wo betam de ato nyame nsam a obe penetrate through the darkness. Oh, they can hear better so. Ama what the enemy meant for your evil. Obe working all out for your good. Me say wo nkran, de ato no men kan say da fom. De ato na heartbreak no ya. Made na akofa ne ba ofie no oni wukuna da no ya. Oh, men kan say nya ya. Wadamfo na wo boa ye ma ye fa na adwuma na wakotwitwa wo nanti ama wo yeyi wadie no ya. Men kan che wo say, me ka che wo say ye easy na me boa. Wo assistant pastor esom sofo panyini. Ba wo te ya no sofo panyini wo yere ada. Me pa cho ya me underestimate wo pain no. Ma me na wo ne te na wo di wakoma mu ne wadwene mu nyina ya. Obi ka che wo say da form na nipa de boa. I'm not saying say easy. Adwuma mu no obi akwakodi ho konkonsa wo bra wo nim se de wo ye ne ye no. Ya. Men kan che wo say de wo fa mu no. Eda fam kra. Wo kunu wakonya side chicken to wonfa wonye hwe. Men kan kire wo say enye ya pa. Wo yire na afa ya ho akire wo nka wo hia ne moa. Na wo se wo gya wo no. Me ka say enye ya. Na enye ya. Na mo mesra wo say memfa mma obi anka wo de manyame maame a. Efi so no say yemfa ye dadwe ne ye ha wo nyina nto no. Efi se wo me pa to wo anyame bia wadwene wo ho. Se wo kunu na anwene wo ho anyame gene wo. Se wo yire e na anwene wo ho anyame gene wo. Se wo maame anansa wo papa wo nuanom e na anwene wo ho anyame wadwene wo. Wo obi a wadwene wo na ne ku ho. Na nka wo betam sa darkness ne dia mano enka ne kan ye bi be hyire afam but etere bi a ebasa no yemfa mano na ya nkasa ya tena ho na ya plane ene misuma ye bi atua ne ka ene misuma breki mema hat ene misuma breki e ma hat ene misuma nne nokura bi ene misuma mfa nkoma papa nya adwuma da bi wa ma otamfo na nya afi kura na adwuma na yire hu na ye ne yie na nhye no afi kura na papa ye ne koso an na ye na nhye no
Okay. Menye de na ade no ebebo se de be ya memma osefo ni nya ne ya wo pe eno na me pa akire ema osefo ni nya de wo pe opese wo ye beta wudi ya wo fa koma nyame no nsa wo yare fa kwato ne nsam. Jesus came to heal the broken-hearted. Onyame oba wo no nko na timi sa akoma yare fa koma no nsa wo yare wate fa betrayal no koma no nsa wo yare fa disappointment no koma no nsa wo yare fa koma no onyame nko na ade bi to wa eya wa ujitum sa ade a etumi eya disrespect eya betrayal eya disappointment eya sikaya ya bewie eya a wa ujitum sa ade we die eya me bitter experience sa ade we ye da me we mfida nyame nko na ude sa ade ne mano a otimi ma ebre bi so na waka se eye se sa de ne to eye se sa de ne to me emfa ho ne yaw ah de bre wo nyina no na me secret na me ka kire wo ade bi ato wa eya ti asem na me ka no unfair treatment bi a obi di treat wo ahyew pa ahyew aye wo ya wo kunu bi ogya wo ya yakofa wadamfo wo yiri bi onu wadamfo daaye ye oba bi a wo free mu wonua bi ofiri mu maame bi ofiri mu wadamfo pa kotwitwa wonanti nipa bi a wo ye ne papa wo de boni tua wo kan se wotimi nya akokodro de komanyame na wa anya beta na wotimi de nipa ne boni che no you are not better wo de a che no a okay I'm telling you mark it on the wall onyame wo de manu a che no ebre bi beso amo aka kire wade se meda wase sa wo man sa de we to okay sabre na to wo ne de na ya enti wo nka da bi wo beka sa nye onyame na mema biblical example okay onyame na wo de saade ne mana saade na ya no a time is coming wo besa ko kotodwa anim na wa saade na se yes o ma saade ne bae meda wase se o ma ye betray me okay meda wase se o ma ye di me ho konkonsa meda wase se o ma ye disrespect me meda wase se cheating we by meda wase se betray nyame nko na timi ma saade no wutimi sa beda na se wo ho a prophetess I'm telling you wo beda na se wo ho say nkrofo na asore ne bianka be ka so wo ye odi Every say Potiphar yere etwatro eto Joseph so no chirechire mu ya be ye the prime minister no kre ekomo beba wonu na nyame di nyansama no e ma ne preserve wo mu ne nuano mu ewo ahokyere mu no na omo baaye yes wo mo si omo pa na chewo se munyai yes e ba sa ti na mo dwene se mo ye me bone no na nyame di be ye said ye be ya me preserve my life ama etire nyame ma me di kan e se nka mo anyimi ama me pie wo Egypt a kene aduane ehwe ye di nka mo nyina na kom de o ama nyame di a heartbreak ne be ma adwembone aba wutirim se wan fa ama nyame di a ene heartbreak na e be mo ato ape wa bra bo be sei wutimi fa nchen ba wo de ma na se rade de me nua ya ye eye me ya na so me de mawo de me kuna ye me eye me ya de me yina ye me eye me ya de medjuma ye fo ye me ya de me boss ye me ya de me maame ye me ya de me papa ye but me de ma osame yare okay heal me na me ntimi mfa nche na me nyim odo be fa healing process nim enye dako ebre bia wo kaya wo besu okay ebre bia wo kaya wo be di awreho but the time is coming obe kai na obe sere the same issue no be sa kai asa sere na wo wi a wasa kokoto de ni masa da na se wo ho awrade enti Joseph o da nyame asese e de ne koto prison because e ho na na doma chede bi pie o da nyame ase se ne nuanom yi ni ma ye betue ne de ne to amenem ene de ne wa famu a eye wo se wo brabo abawie ye wona ka kire wo eye wo brabo ahyase yes eye wo niti ahyase eye wo nyansa ahyase nyame ye ho adwuma ke saade na tuwo eye wo nyansa ahyase eno amanka wagimi eno amanka wonim nipa da bi na ye wo se nipa no wo pe wasem ama tana na wadwene ye wo eno amanka wonim so no wonam ho nya adwembone wo niti nyame be bie wani be ma wo nyansa eno amanka wo hunu nyansa yes ka go so agimi be ko so aye na yi be ko so aye myopic si saade no amase ba be se we ba be ye wi na nka wo de be ma nyame a wow fama nyame ono kwafo nyame me se ebre bi beso obekokoto duanim Erade me da wasese wo ma be ma ni jame me da wasese wo ma wo ba ni jame me da wasese wo ma wo mu betray me me da wasese wo ma wo mu di me ho konkonsa me da wasese adwuma we ebo me da wase efise eno na ma me hunu nyansa eno na ma me hunu adwene wo ni pa ni tirim na ka be den hu adwene wo ni tirim ka be den hu ni mere ye e bai na ma wo nyansa na wo de wanam asisi ye na wa hyehyɛ wo da akye ye
I'm watching so that chi. Okay. But one fan menya mia. Sadie no. Ebe mu odi ya. Okay, yeah, na still Obo Asem. Na adwembo ne kura so about. Na pressure aba. Afa nipa na ka onkoro na nipa na wu. Dabi me dabi me nwoshi ne so ma ne ntena se. Ntena se. Awade ma ne kwatenten na won hu wani monyam. Na wanka so obeto opono wo atamfo anim. Na watamfo wu abede watopono. I say, I will set a table before you in the presence of your enemies. The doubters, the naysayers, the gossips, the betrayers. Woman gather woman together because as I see a top no. The false witnesses. The false witnesses. Adansi krumu fo gather all of them. Don't wish them dead. Debi. That's what woman who better who did yame. Erade mama tamfo kwatenten. Now Tommy Punua. What the enemy meant for your evil. And that when you made a baba be young wojuma. And bro, once a mawukunu, and I say, but won't call a fear no. So. Fanning your hair, but we know about radio so, and our television so, and our messenger. No, yeah, or bad dear. But once a mawukunu, respect no. Anano bepacho se wo apply de wo ye no fear asem na wo kan power bi ani you ani asimpu na se wo you bi there asem na wo kan se wo practice ya to mi bi anim etinkofo betie no wa but emfa impact bi ama okay because you are not practicing what you are saying but se wo de ye adwuma wo kasa it carries power okay and make impact e den sesa be ni what me kan kire nkofo sa monko brem ho asem wo kru be ma da wo yere I have suffered begina ho do we yere no do no fie ho wo begina ho na wo kasa do wo yere e wo yere no do no fie ho wo begina ho na wo command nkrofo say wo mun ana no mu respect wo mukru no wo na wo practice e tu bo say wo mu a wo say yakopon no wa expose your hypocrisy na apie no woni magu ase because ya na ye nhwehwe wonimu de nipa beka ne hia ye mo esi de nyame hu but apam ewiase wote ho a ma de nyame hu no ehia wo mo esi nipa because nyame wo do eno na sofo no chi a ma me na no ne kunu ko nyame adwuma na hwere o se na ade akoso a sofo o le kunu ko etia nyame sro eniye mu especially so we leader na bia bi koso e bia weakness bi e wo ho ye ho e no nkire say uti wunti ne memeka de etene there be fire memeka de panchire obi se wonye kopem se wo betimi de aye adwuma don't go there de ultimi ye no wo life no na yesem no it won't mean practice here shut up when they say otene won fa bra panchire it is a ultimate practice here then you come and preach about it it is a whole struggle with pornography memeka nche obi se wonya pornography deal with your weaknesses first so no preach so nim say nye ana make us enti memeka who say who be for so who be this so no who this you na afemo wa ba be kire say who person wo pornography na me ye bi na person wo ja say ni obi obetie bi e den sesa beba na emom ni se bi a wo kan no because ade no so practice ade no wo ye onyankopon ye wo sa etoro bi aye nkora no o muso timi edi o muso asem we di nkora no na ya na confuse wo mo eti na nkora no ye rebellious because you are not practicing what you are preaching. Eti yema brabo papa will suma say. The suma say with secret life no. Or say your father who sees in secret will reward you publicly. Apam ti asem no. Your heavenly father who sees in secret will reward you publicly. Which means said here or who or a suma no or the babonten. To say papa. Say your body or a babonten. Ti secret. Your father who sees in secret will reward you publicly. Eya papo, eya bonio, or be reward publicly. Ntina head master yi. Why ya for say nyame se me reward publicly. Then ko na so so mo no video call viral. Say go reward publicly. Position bi Nyankopon de ama wo no. Dwene kwa be fa so de impact nipa. Okay. And yes, say you be applaud keke. Say influence is not given for applause. Okay. Influence is given for impact or service. Onyame ma influence bi anasa wo ma wo say eye sika fam eye nimonyama fam eye ade afam
onyame yesa se de be ya wo be yinhirama de onfa ma wo sefa be hoahoa wo ho enya wo dia mo onfa ma wo sefa be ye konkonkonkonti o de ma asafo furo be nya so mfa so asafo so until say God resists the proud but gives grace to the humble omo mo bro mo ho se nyame page omo mo obi wa nyankopon amaniska wo de tietia nkrofo fam yesu obi wa nyankopon amana hofe wo de din sabio nsamfo obi wa nyankopon amana nimonyam onfa nya de sese wo de ye obi wa nyame amana influence wo de nante ni paso da bi baby nyame de wo hye bia power bi ode ama influence bi hu hawa omo mo ben wo ni titi obi wa wo ye nhihyewa ni mu oye opabontenso animonyam okay but efiefo de oye obo basabasa obi wo ho a opabontenso animonyam but efiefo oye omo basabasa say na wo si treat wo kunu say na wo si treat wo yere say na wo si treat wo ma say na wo si treat wo adwumayefo ekom de adwumayefo so na wo kya niam wa abonten enye nyame sompa hye charity begins at home ugine omo wo e ho no first omo na di kan omo ye ben wo nua wo ho omoa no but now kwaye papa wa abonten eso no nua bi ho kire no because wo pese ye ho ahoa wo e wa abonten se wo ye ade ama oje animonyam wa abonten but na wo nua no oben wo na comedy no da bi megiri se de ebetimi aye ebebo no se ba bi nyame de wo hye bi hu se nyame ne hu mobo enye se wo ye special da bi abrotia na me kwa de nka se nyame ma wo influence anase o ma wo influence o ma wo power o ma wo ska o ma wo nimonyama enye se wo ye special na dum bi na adom wo akwanya no de ama obetimi de am wo bi foforo se de na so wo yi ni firi ho di David baaye no na David wo nwuram etro bi akai ba bi na wo firi o se mre bi echemu na nka ye kanipa nka won ka ho eso adum bi ene de waba be wura ho na fa ho brase nante bro ho ase na sa nyame no ho mo bona de ehia ne ye nipa treat nipa yi etu ani no message ne me ka se me sha ase a se me ka se 80 no mbeba me yaka ha etu me dia se dem ma sankofa Pan African honors for the honor done me and for giving me the opportunity say omo share many monyam ewo sa dwumedie na se many aso bebre na kakra na aka no yenso ye bekoso asom na you use your voice e de impact dan say be use your voice e de akate ye mpese your voice ne be ye knife ye pese ye comfort okay e de mankrofo obrempombrem na me matie fo oba na wusu no ho no dama na wusu no ho no fa atenka ne gina ho na ma adwene ne nya adwuma na hwese oye obi a yesu ne ho a ayi atenka na kodi baabi fon akodi baabi enye ma adwene ne nya adwuma hwe na busam se nipa wedi no add to my life a value no add to my ne contribution to my life ne say o ma me no papa bo ho ka hwewo wakosua adwuma ayi ho asua de anti woni me ntia me ntimi I will say sa ayi atenkanti nipa wei ne ho adwene afa ayi wo sexual hormones no afa baabia etu si adwuma mu kra ye the document besi wani mu obema ya beyi wadi wadwene nyina wa ye depressed wani gie nyina akọ hwan nti na wani gie kọ de ono na de wo sandi ne momo no de wo sa fro se man credit no de wo se man scan ko han dan no boy no a wanya adwuma no a wo hye weed no friend is sweetie friend say sweetie friend is sweetie babe ma watenka apam mi di chat so watenka ko baabi na sa wo assess ne nye ya ka kira tenka se me ma wo ngumani mu ase okay me ma wo ngumani mu ase sa watenka ko ba ma bi ho ana ko baabi ho na wo assess se na nipa we kura edie no add to my life me srawo ka kira watenka se me ma wo ngumani mu ase emfa wo ne ekwa bia so me manage this emotion me overcome me fa phone emfre me di so me fa phone emfre na kwakwa hwe kwa we me de de wow mutu chance we me de de ani be sunu ho am madwuma be bom ama afa de me school aba be ye basa or add anything because ni nyina aye atenka no nko a ye manage atenka o ye manage atenka no woni nyansa una aba ma ni nyansa nti fama no ka chance ni tena se ni aseso ya jini si continue obitimi kokuni maami anasa ne papa so di peska entini obitimi cha trotu obi so no wa diska entina obitimi koye fake drugs no di abreye se yenum no onye ska ye busika esi nipa ye munipa the only time nipa be hu regard wo ne se obehu se wo ska ye kurom ha
do obi hu obe ebema na respect o hey wo hu ne ka bi odem he wo hu fie bi a wasi eno na bema na bu eno na bema wo ye no firi ho a ebuo bi anim ye busika ne ejapade si nipa ye do level a nipa nya hwe eno ju obi du ba bi o se me wunnim me entin sa if say no na etin na ama young people no wo mo ye sakawa ne fraud no fi say onim say wo anyi ska ye mu no ye kurom ha no wo anyi ska wo mu no wo hia oba no open no sika ni ho a wonya no etien ne ekwa bia so obefa obenyi sika na ama won so na ma ye twa ye ne ahwani bi ya recognize no bi wonu so nya value kakra if say o man na du bempenso a say yes a human being nyankopon hu migu ni pamu ba ni be living soul say nyankopon kan Genesis chapter 1 verse 26 say me boni pese me suba ne me seso no eti hu ni pa wo hu nyame no ya to atwene ye hu ni pa wo mata de mata ne say usika ye sei wo kan na efe wo dan no ansa na mabebu eti na say wo do hospital a wo ti wa say wo nyo bi a wa dress yie wa ye kama ye fa wo nya chiba wo hu say wo ye minister bi ba wo ye obi a wa gidi wo ye celebrity a ene obi abeba enti na to bi a wo do asori dan mu bia enye asori ni nyina wo do wa de wa dress shepe no ni amano ayi table anim yamana konya no abetena front seat adan a wo ska ne ka efe eti asafo no na ye financier ne de na benti wonu a wonya sa na ne ato wa kyere baabi ye value nipa ye value sika ahonya de eti na ye kurom ha sa wo ye Ghana ni na wo ha wo Ghana ni na wo ye na wo nam ho no ye fa wonya hie o je ye hu se ede ne wo sika ben wo adwuma ben wo ye eti ben wonya eti se me hu nipa na ka se o ayi ohine ye oti wonyame abone se ni suban ne se so eti me value na ma value nipa but ade ba ko se ye tia se Bible say se wonya wiase japade nyina na se wo kire wo kra eye de eti nyame anim no okra ba ko aso si wiase japade nyina onyame anim no wo kra ba ko wudi nipa ba ko begina ne kra na ewonim no onyame se wo ye no equal to ayi the whole world a nipa no wo soro esi wiase onfa nipa nya hwe etu se wo hu nyame anim nyam but se wo trese nipa obrempon se wo bu nipa empo ne ne wo ye nipa ye nyame ye wo ye nipa ye nyame ye wo ye eti me obrempon I'm very me hu de nyame pe no me are very careful how I treat people no kwasempa me because me hu sa ade somboma me hu se wiase enam nya ade somboma nyame ye nipa eti me hye nipa te se de me hye nyame me kasa che wo rofofa nyame na makasa che ne rofofa se me muwa nyame na memu no eso so be se hu nyame ye nyam o se wa nya ma unia wo se wa nya ama me eti magine wo mitsim nipa somboma me esin bibia eti se matade ye sei na nipa nya nkwaye se me sika hyere me na se nipa nya nkwaye se kan ne sei na nipa nya nkwaye nipa obi prayer na ene se hiam but mu nipa unnante nipa so eti se de bia na oyare de bia na oy depressed de bia na high pressure kosoro sa ba wo value nipa nyame so be value ma de asumbu ma nyame nsumbu ma wo ena memu aso ate se nyame se okra ba ko esumbu ma no if se nyame oba asase so be wu ye nipa ntia se nipa benya nkwa. Now look at the extent se nyame ebeba be ye nipa abeje enu kwase wo fa hwan for me ene wo na wo bebu nipa enu tia you are curse si wo ye da wo be say si wo ye a trick na media ma wo no di nipa ni ye nipa ye or say Paul say respect all men and honor all men. Okay, respect all men and honor all men. Wo be say wo hu nyame ye ni monyam wo be say nyame koma watamfo wo be say nyame de watamfo hye wo na ase wo be say wo ye die ensida value nipa Anna nipa. Respect all men. Anna all men. And no. Onyame na be kwama. You don't have to struggle. We seek asem be koyi. Obi pa oboni a wonya. Obi tu amena wono abetom. A big spiritual weapon. The highest form of spiritual maturity is love. The highest form of spiritual maturity is love. And love is patient. Although okay. Although or insist on in his or her own way. Although what you need although what tema. Eti fa nante eti na wo nyame fia wo hu nyame yeni monyam e se wo mate no e wonya wo bentu ma komede no eti wo se wo hu nyame yeni monyam hese no si treaty wo yire hese no si treaty wo kunu ha wo made wo ye wo mti wo se wo hu nyame yeni monyam anope fa akoma papa da bia na wo tie wo ya
ehona ofa hodie be confess fra nipa na ka kire no me na me ni ukuru da ya ma ni gya wo no me na me cha troto so no koka no kora no entwen masamaye ni wati ansa esa no kora no ama wo ho nto wo da repentance mu na fa hodie ba o pa mu ka wo bone a pa mu ka kone ko frɛ ne bo mama ne ye momfa me bone nkyɛ me na ayi me ye ukuna duro ema this kind of mama no won hye wo nsa anhye wo ma no eye mea koka wonu mu asɛm me na me ye wo yire duro because nkofo bebre kwati me ye nkofo yire no duro obi timi ka sɛ wo yire magina firi wo nsa ko ye le duro no wagye no odi bibia nwan because oba ne bia na spiritually no so ne munya duro ampa ebi mutimi kunkrofo eyire no agye wo mu kunu true ebre no so na se wo twa so aba afa na abegina ho se awurade oh wode on de wo ye bone fafiri one wode bone che but wo betwa so aba ampa wo betwa so aba edi ebi se de wo dia no no wo twa se ne Galatians 6:7 aka no do not be deceived and now assess your life obi a wo ye ne goni bi asie and ada wo ho kwade ko pa ne chew okay na ma wo so wo beto wo ka wi an ho beto wa dwen kura be clear and na mo sunti na adwuma ne bo no and na mo sunti na de ni ko to prison woni minyina and na waka wano atum woni mse obi ya ehunti nyame wo hu wo tie ni pastoka obetua wo ka apam mo ka kakra enti no se obi hira Abraham no nso aye nhira obi dumi ni se so no ade no me no na eba da nso anu wa hira wa yem wanyina yese bi akan mo nyina ma ye hira and Abraham nso ye nso ye Abraham asefo ye descendants of Abraham esi ye nyina no odi gidie ne di nyame achi and ye nso ye di gidie di nyame achi nti ye nyina ye descendants of Abraham toda ye bompa ye Abraham nyankopon mo sa Israel nyankopon eti ye kan ne ye kan susu se se wo hira wo brempon wa nyame hira wo dumi na nyame dumi eti ne ni kwansa wo ma wo tamfo hu hia wo no ebi kwansa wo ma wo tamfo wo tamfo ye God's business okay wo tamfo ye God's business I don't know kind Exodus 14:14 sa Muslim for amu ne amu biem do dem won come ani that be any get distracted by enemies you know we ya kan we ya kwakaya na ya maya gene call there be wa tamfo ye nyame business okay one responsibility ni obedience trust and obey jinyame di na bu no na di ne mransam so omo tan wo de yanyankopon business ba ye na get distracted and na ai mate so di mi konkonsa obo wo de me de be ye no na wa shift your mind the free assignment na odi ama wo no who say abrompon assignment nyame di ama wo no na wo shift your mind focus ni nyina afi na se wo be ko ya divert obi a wo komrika wo park so no wo komrika no spectators no omo kasa wo pe o masem no wo nyai na wo komrika na wo jase obi edi na tanu abegina ho na di matam no hwana na kaseti ya me no dabi wo ya na wo koni mirika so ebi bulu no ebi bona baso but still now we stay focused players now football players more black no ya na manfo racism tia wo mo no won say born na ikoso no mo tutu kwadu ni otuko na no afa no wadi obi o wa or react to racism na ni bu ofu na referee man card but obi so meaning player bi o mo to ayi ni kwadu ma am no wadi da o ya no ayi ni wadi enti focus no asem na wo kire say referee ni say ma focus mara park ma yellow card enti say what say o mo team audience no wo mo ye the spectators no wo mo ye race na wo nim to bu ofu wo mo pese wo bufu because wo bufu a wo be da ko ja ball no bo ana wo de bufu kra be po obi ana ya ma red card me ma wo ma me red card wa brabo mu hwie Obrembo me ma wo ma ye ma me red card e wa brabom me focus me come ni ten me ni aba abna wutira wase yekoyanim toten wankasa wo hyebre ehye wankasa wo nsam wa brabom no eye wankasa wo dia you very careful choices bi a wo make gina ye bi a wo besi bia wo nsunsanso wapam asase we su yenye bibia mfa ye hunni ade bia wo beye bia te se de wadua ba ebe fifi me hu wo bia wakwako dua ba nche akwako twabo de da enti yenye very careful wasori na payi a wo su ko nyuma su yi gina ye na wo si the choices no wo beka se me ye wei me nye wei
me frɛ wei me mfrɛ wei me de sika kɔtɔ wei me mfɛ sika nkɔtɔ wei me ne wei kɔtwe mpena me ne wei ɛntwe mpena me yɛ adwuma wei me nyɛ adwuma wei no saa nneɛma na ɛyɛ saa minute decisions and choices no ɛno na ka bɔ mu yɛ wabrabɔ okay obi ani wa wo ba da boa wo da bia se wonye to problem mu a di kan dwene de wo beti kan ya ama wo first ansa na wakwa akwadwene obi ho etimi di gya wo se yesi na wo chefufrom ma wani na ho ya hweyie fo na mo sisi yie make choices ya ede ni gye bebre anase edi baby a obedu challenge kakra bi ba na ahura fi na wona ka cho se challenge ma ho anu so ka ho na kakra bi ba ye no na wa start na Israel I say Israel for ahura fi se no mo ye nkoa mu mutu na mo ye nkoa wo Egypt mu slave masters ti mu bu mu amabi mutimi se sample o mutimi de adwuma gumu so o bedu we da nesene so a ensu kon kakra de wo mo no aye ka wanka ye enipa bebre ti sa enipa bebre eti sa boniye ye nkai wo me bi na wo ko KVIP toilet so ko sanlai ene wote se compound house ye anu amane afa wa ko jem edikura wo single room self contained na wote so first na wo ko ye sanlai wote buroni kuru abaso wote set so ne ene o se won nyame ase adan a mi betu anapa mi betu ka na ka na nyi so entidi ai ka na nyi so entidi ai na ka na nyi so bi ko na nkwanhye bi wo won na nyame prevent from and on said anapa mitie me ya wuti o ye entidi ai mitie me ya kura meda nyame ase adi nyina mu no nyame ase apam wow enya na ye wuro fi yes mi se ye ne Israel for ne ye pe ai sa fa ye ko nanya mo na mo se mo sugu nyame so se nyame meje mo no eti o se sometimes ya na ye dwene se nyankopon gye yen a ana wode ye ba bibi mu a ye ni kwanse ye nya problem ya eni kwanse me nya challenge bia eni kwanse obstacle ba enti sa eka ho enyame power de nyame mama ware enti aware no eni kwanse me solve pa adwuma no hwese de na wo hye wo desperation but we afi okay or desperation because you needed the job e jawo abede adwuma mo but when you adwuma ni wiye no obola aslase lackadaisical attitude on fa adwuma na nya hwe kokwasa nyame he odin o so wo ya eboni aye ho minim kwa mefa so abre wase da ko wo ho ani ye de obi abehye ho na fa ye tu se banche woni afa wo ko wi na bo se se ma hwere ya bi eti yen appreciate ne anna de nyame de enna enti na maye wura mfi eti o ka che Israel for ne say eya mo kai se na mo ye nkoa o se mo duru asase no so no mo didi mo kan ahani no na mo didi mia mo kai se mo bi etwom na mo ye nkoa kai se mo bi etwom na komde o kai se mo bi etwom na woni adwuma o fa nipa nya hwe eti o se wo hu nyame ni mo nyam but se wo trese nipa obrempon se wo bu nipa en ko ne ye o ye nipa ye nyame ye wiye oye ni pay ya nyame ye wiye eti me obimpo I'm very me hu de nyame pe no me very careful how I treat people no kwasempa me because me hu sa ade somboma me hu se wiase ye nam nya ade somboma nyame ye nipa eti me hye nipa te se de me hye nyame me kasa che wo rofofa nyame na me kasa che ne rofof no se me mu a nyame na me mu no eso so be se hu nyame ye ni nyam o se wa nya ma unia wo se wa nya ma me eti magine wo mitim nipa somboma me esin bibia it is a matade say na nipa nya nkwaye se me sika hyere me na se nipa nya nkwaye se ka ne sei na nipa nya nkwaye nipa obi prayer na ene se hiam but mu nipa unnante nipa so etu se da bia na oyare da bia na oy depressed da bia na high pressure kosoro sa ba wo value nipa nya me so be value ma de asumbu ma nya me nsumbu ma wo ena me mu aso ate se nya me sei okra ba ko esumbu ma no if se nya me oba asase so be wu ye ni pentia se nipa benya nkwa now look at the extent se nya me ebaba be ye nipa abeje enu kwase wo fa hwan for me ene wo na wo be bu nipa nim tia you are curse si wu ye da wo be se si wu ye trick na media ma wo no di nipa ni ye nipa ye or say Paul say respect all men and honor all men okay respect all men and honor all men wo be se hu nyame ni monyam wo be se nyame koma watamfo wo be se nyame de watamfo hye wo na ase wo be se wo ye die ensida value nipa honor nipa respect all men honor all men and no onyame na be koma ma you don't have to struggle we seek asem be koyi
obi pa oboni a wonyaw obi to amena wono abetom a big spiritual weapon. The highest form of spiritual maturity is love. The highest form of spiritual maturity is love. And love is patient. Although although or insist on in his or her own way. Although what you need although what tema. Etifanante etina wo nyame fia wo hu nyame yeni monyam. If say wo made no, e wonya wo bentu ma komede no. Eti wo say wo hu nyame yeni monyam. Hese no si treaty wo yire. Hese no si treaty wo kunu. Ha wo made wo ye wo. Munti wo say wo hu nyame yeni monyam. Anope fa akoma papa. Da bia na wuti ye wo ya. Ehona ofa hodie bebe confess freni pana na ka kire no me na me ni ukuru da ya ma ni gya wo no me na me cha troto so no koka no kora no entwen masama yin ni wati ansa entesa no kora no ama wo ho nto wo da repentance mu na fa hodie ba o pa mu ka wo bone a pa mu ka kone ko frɛ ne bo o mama ne ye momfa me bone nkyeme me na na ayi me ye wukuna duro ema this kind of mama no won hye wo nsa nhye wo ma no eye mea koka wonu mo asem me na me ye wo yire duro because nkofo bebre kwati me ye nkofo yire no mo duro obi timi ka se wo yire megina firi wo nsem akoye na duro no waje no odi bibia nwan because oba na bia na spiritually no so ne munye duro ampa ebi mutimi kun nkofo eyire no eji wo mu kunu true ebre no so na se wo twa so aba afa na abegina ho se awurade oh wode onde ye wo bone fafiri one wode bone che but wo betua so aba ampa wo betwa so aba edi if say de wudia no one wo chat say the Galatians 6:7 aka no do not be deceived and access your life obi a wo ye ne bone bi asie and ada wo ho kode ko pa ne chew okay na mama ho ubo so wo ho beto wo pa wi ho beto wa dwem kura be clear and na mo sunti na adwuma na ball no and na mo sunti na de ni ko to prison woni nyina and na waka wano atum woni so obi ya ehunti nyame wo hu ko tie pasto ka obetua wo ka apam mo ka kakra enti no se obi hira Abraham no so aye hira obi dumi ni se so no ade no me no na e ba na so anu wa hira wa yem wa nyina se bi akan mo nyina ma ye hira and Abraham so ye yenso ye Abraham asefo ye descendants of Abraham ye nyina no no odi gidie ne di nyame achi and yenso ye di gidie di nyame achi nti ye nyina ye descendants of Abraham to da ye bom pa Abraham nyankopon mo sa Israel nyankopon eti ye kan ne ye kan susu se se wo hira wo brempon wa nyame hira wo dumi na nyame dome eti ne ni kwansa wo ma wo tamfo hu hia wo no ebi kwansa wo ma wo tamfo wo tamfo ye God's business okay wo tamfo ye God's business I don't know kind Exodus 14:14 sa e dream for mu ne mu biem do dem won come ani that tell be any get distracted by enemies no we ya ka we ya kwakaya na ya maya gene ko da bi wo tamfo ye nyame business okay one responsibility ni obedience trust and obey jinyame di na bu no na di ne mansam so omo ta wo de ye nyankopon business ba ye ne get distracted and na ai mate so di me konkonsa obo wo de me de be ye no na what shift your mind the free assignment no de ama wo no who say Apam assignment nyame de ama wo no na wo shift your mind focus ni nyina free na so wo be ko ya divert obi a wo komrika wo park so no wo komrika no spectators no omo kasa wo mo pe o masem no wonyai na wo komrika na na wajase obi edi na tanu abegina ho na di matam no ai ho na kaseti ya me no dabi wo ya na wo ko ni mirika ebi bulu no ebi bona baso but still now we stay focused players na football players no black no ya na manfo racism tia wo mo no won say born ne koso no mo tutu kwadu ni afa no afa no wadi obi o wa or react to racism na ni buofu na referee man card but obi so meaning player bi o mo to ayi ni kwadu ma am no wadi da o ya no ayi ni wadi enti focus no ansam na wo ko kire se referee ni se ma focus o mara park ma yellow card enti se wote se o mo team audience no o mo ye the spectators no o mo ye race na wa nim to buofu o mo pese wo bufu because wo bufu a e don ko weja ball no bo ana wo de bufu kra be bo bi ana ma red card me ma o ma me red card wa brabo mu me ma wo ma ye ma me red card e wa brabom me focus me come ni ten me nya ba bra wuti na wase ye koyanim toten
wankasa wo hyebre ehye wankasa wo nsem wabra bono eye wankasa wo dia you're very careful choices be a wo make Sompa FM jina ye bia wo besi bia wo nsunsuanso wo apam asase we su yenye bibia mfa ye hunni ade bia wo be ye bia te se de wadua ba ebe fifi me hu wo bia wakwa dua ba nche akwa twabo de da enti yenye very careful wasori ya no payi awusu ko nyuma sui jina ye na wo si the choices no obeka se me ye wei me nye wei me frɛ wei me mfrɛ wei me disika koto wei me mfeska koto wei me ni wei ko twempena me ni wei entwempena me ye adwuma wei me nye adwuma wei no saa niema na ye saa minutest decisions and choices no eno ne ka bo mu ya wabrabo okay obi ani ho a wo ba da boa wo da bia se wonye to problem mu a di kan dwene de wo beti kan ya ma wo first ansa na wakwa akwadwene obi ho eti me di gya wo se yesi na wo chefufrom ma wani na ho ma wani na ho ya hweyie for na mo sisi yie make choices ya ede ni je bebre anase edi baby a obedu challenge kakra bi ba na awura fi na wona ka cho se challenge ma ho enu so ka ho e ka ho na kakra bi ba ya no na wa starting na Israel I say Israel for awura fi se no mo ye nkwa mu mutu na mo ye nkwa wo Egypt mu slave masters ti mu bu mu amabi mutimi se sample o mutimi de adwuma gumu so o bedu we da mesne so a ensu kon kakra de wo mo no aye ka wanka ye enipa bebre ti sa enipa bebre eti sa boniye ye yenkai wo me bi na wo ko KVIP toilet so ko sanlai ene wo ti se compound house ye anu amane afa kwa ko jem ebi kwa wo single room self contained na wo ti so first na wo ko ye sanlai o ti broni kru abaso what set so ne ene o se won na nyamia se adan a mi betu anopa mi betu ka na ka na nyi so enti die ka na nyi so enti die wonya bi na ka na nyi so bi kwa na nkwanhye bi wo won na nyame prevent from and on sare anopa mitie mia wuti yo enti die mitie mia kwa meda nyamia se adi nyina mu no nyamia se apam wow eya na ye wure fi yes mi se ye ne Israel for ne ye pe ai safa ya ko nanya mo na mo se mo sungu nya me so se nya me meje mo no eti o se sometimes ya na adwumi se nyankopon gi yen ha ana wode ye ba bibi mu a ye ni kwan se ye nya problem bia eni kwan se me nya challenge bia eni kwan se obstacle ba enti sa e ka ho enya me power de nya me mama ware enti aware no eni kwan se me solve problem bia me pejuma nyame ama majuma nti eni kwan se ebra wo pejuma no hyese de na wo hye desperation no correct but we afi no correct or desperation because you needed the job e ja wo abeda adwuma mu ho but we need adwuma ni ye no obola aslase lackadaisical attitude on fa adwuma na nya hwe kokwasa nyame he odin o so wo ya eboni ya ho minim kwa mefa so abrɛ wase da ko wo hwa na ye de obi abɛhyɛ ho na fa ye tu se banche woni afa wo ko ya na bo se se ma hwere ya de eti yen appreciate ne anna de nyame de enna enti na ma ye wura mfi eti o ka che Israel for ne se eya mu kai se na mo ye nkoa o se mu duru asase no so no mu didi mo kan ahani no na mu didi mhia mon kai se mu bi etwum na mo ye nkoa kai se mu bi etwum na komdo kai se mu bi etwum na woni adwuma eti ni mabi so wa wote a obinimpo etimi how because we nipa aha we nipa nti etimi how etimi show especially nipa bi a wonye ne bone won like etimi shows obi ho wa obotire won honam ya de na what say wa kan wosem ya bi a wan sha nti se nyankopon wa dom na sa ebre ewo mu no sa wonye ukọ find yourself in that situation thrive in the midst of the gossip okay thrive because na osefo no hihye ne senka wote gossip na no obomobu no e depress no san ko achi da bi wote yen sa de no kra say obo life sa da no kra no be and say we do favorite food sa de no kra say we do favorite na maso kama e hye nyame no wo say de na o ye no say da moa mo hye da mo su no wan su na mo de ni gie bi abrew you will cripple the hands of the enemy na mom na e de bi enkrofo ka me wasem sa eti adwuma no kra majai na me afa kra de me nsi adwuma mu obie ene ne me nkasa obi aho bie de ne ye pe wo ano da bi nya me ma osefo ne ma me red card e wa abrabom me ma wo mfa wan no enka me
ena me ma wonfa wanu miame me de makoko duro ene nyame adom be tia wutiri so fantastic. I will crush the head of the serpent eti yenya kokoduro na yemfa nkoten se ade ketua bi na yabemu obuo nti obrempon we say we see wintie Sompa na enso obrempon mame ja oba na man nkasa uye bema pa so mo ba yen no naturally maka kra bi na was a melancholy but ono kra won kasa wo na dwene opa attention oba bi apa attention etu was tere bi kra obo so hene du be shi oba bi ni won kasa wo ba ne dia wo ka wo na dwene mete bi ya no kasa de da o ye ni trim no de ko so ni trim sa melancholy fo no omo a whole they say as the headquarters they have ni che ban ho any ba fu mi ade nyina wo na dwene wo ni trim bi ni ho mu refi but on tanka ade hye ni mu na bi mu sangwan fo no se what temperament agodo sangwan for no de ono de e ba ya no aka no a free ba melancholy for no de ono de hyenitim no agi wo ye we no ono afa ne ho agene eso into omo taaje atrodi e wo magene omo taaje atro because ade no obedwen se Oheneyere ye we because of we but na ente sa ba no agi no adi no ono etu mo se wo be hia next time obi wo hia na wo ne sere ye within short time afa do na achi na wonye so then you wonder melancholy for no say na omotie then wonder na obi anya na no pay ana otimi hia na no pa no wo sere pa oh yes by 2 hours time we hia no obo sa mood swings no ba sangwan for no de ono onya ka wi a wo ifo say hia obere pa wo no there be melancholy for no wo hu de wo de aye no wonu ne te kama wonu ni bu betimi anadwene mu koda na mu nyina mu sere afa mu sina mu sere be bedura na pa wo hia na wonye so then you wonder okoda no and wo kai say nanu asem bi ba o musa o hwese wo be hu say nanu asem no na me wo tiri ba de wo twa sound so yesi onim se na chia nti I say ubisa so ne agro no nti so ubisa no enti won say ye relationship mu no enti na Yankopon say wonu ya ade na won pa akọ ne nchen and because the wo be dwene say eye we enti na nipa no yes ana na nya sa na tie assumptions na wo make ye no na a life from the pit of hell and I was a bonsam crefan accuser of the brethren o chatro obu ye ndofo no mfo wo yetirim obu enti yakasa the accuser of the brethren na obi a obu obi fo wo tirim enti se won ye obi a wutimi bani panchen bebusa de bi obeka say won se wudu ho che obrempon wanyi so ompe wase mo no nya fine eso no obrempon kra na bi kra na dwene wo baabi ne ma me yale kwala opeska kra ko ina free hospital ai bi kra wo chia no no wante eti wo baba kase oh sa any man to we dey facha me no wanya wo nua back eti e be sese ye relationship mu no memma wo kuna na sa wo yire obi wo ba bi wo sorry ya na wo mu na ne kunu nim tie ntia be ma no begusa se na da dia wo se nya hwe adan wo pese be ma no hudie wo ni tirim na be ma ni mom hudie ntia wo mu na ba wanka be ma no kwa bagin se bi eda no wure na aho ana wo ye fasting nti ne meja wo sa eti ye be sese ye relationship mu na ye kwa ye ba no ade ba ko sefo ne de tete ye ntam eye assumptions eye wo se nipa no obi wa ofre ni kunu wan fei de wo so ba foforo nchen na me ka ase emre bi kan story bi wo ha se be ma bi a of Oheneyere frɛ no wan fa obedru fie no oba na topurum a wan lokko so mani mura ho be ma yi bopurum bo eda bonte ma ade chen ye no ai be bia wo koye koda ho be bia koye koda ho afei yenko ye hwehwe mu ase na ne phone na yera Denti Oheneyere wo friend ni kunu na amfa no na phone na yera eti no wo hwehwe ne phone ni baby so gya ne trotro mu so ye ne den o ba oba ne friend no a wa amfa no e ho no ma mu ye se ene wakoso oba foforo nchenti ba ma ne ba no wa lock up no so mani nwuram e ko wi ase se na ne phone kura na yera double silence apa wo phone ayira no ani adu toto na bedru fie nso a so de aka wo eti ye besre yenye very careful yenya botre na story bi eno so maka no aba me fan repeating komo ya yedie emre bi oba bi aka beye 4 months kra no ne be ma na be ware a Oheneyere ombe ye wedding no na be ma ni nua ba a wonim no won bai mse afa na usi obi foforo ye monko a eti afa na be introduce we ye me maame we ye maame nua we ye afa na wo ba be huhu ne ade na maame ne ade a kire na okoto se omujira baabi di nkomo se ne maame nua eba ewa no na ni boss no a ebufuo otwempena abufuo be ma ni be
bedru ya wo so obesra na sum tan guadia wabona sum obona sum na be ma no so frɛ ne maame bɔ na mane ese waboma sum no say oba sum di from us to the wedding ye chem ye kukuru mponi ni aba so me nya nwale wapacho ene yebu enti me semo mu amokoko mu hu ade anu ma conclude na asem wo ni ho te bia mu de mu ye dramatic mu ye creative mu creative o de bia utimi create asem obi wo kura wonam wo no sa de ni kura ni tirim oh na mu te say who many pan nche mebusa no wa conclude say nipa ne ye say no wan frɛ wo na che say wo mpa wasam ne yesrɛ mo yare mo te sa no mo yare mo go 21st clinic mo mpa yare sa na emu ma ye relation na nya botre se bibi bana me ma hu pupu gidi okay da bia me kasa se wo hu bibi a pause to wasi think dwene pray bompaye ansana wagine de obeye hu ansana watu hu anamo nyesa de ne baaye no hu se ebetimi aba se me friend no krabi kra wo jare o always on the Bible say love believes the best of every person. Okay. So read the 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Also dodge near me it believes the best. It is sense obama wadwene yenim say adwene ne da bia kwabone the default system of the mind the psychologists say a core negative. It BBC and automatically imagine be negative. Them won intentionally fabra positive. Ebetimi aba so hine yekra wa busy. And you say hey I don't want me wa someone and my friend wa amfa. Ebetimi aba so me pato yeti ya adwuma obrimpo obi frɛ ebetimi afa. Et imagine so obi frɛ me na memfa. Na wa say memfa nti mempa nasam. O frɛ ba ko mienu so na nipa na mfa jai o frɛ ba ko ni mienu nipa na mfa jai obo ho aba no afrɛ o be 10,000 da ya wo mpe because the nipa no sabi me fa so akwasha toilet so ba wan fa ne phone anko obi won so akotena so a se ye de ni bi no sa no me kɔ hɔ a metimi akɔ de pepa yi mienu akɔ hɔ akotena na maja phone na to bedroom ho because me person me hwe ne yekoso wiase e ti me the papers ne ko toilet me family nu boso me kan ni nyina wo ho na maba nti wo fra me saa time na me pay attention wa pa phone nda ba ti me di ba one na wo ma yebida bobo papers me na one ena and you o ko ti me the papers ni bowra ho me won say na no last 2 weeks ngomo ya na ye di I say anopa sorry first one no very refreshing ma sorry na ma ko ho sare de no de me kwa me fa ese phone e mienu me ja we to na ma fa we you know the kwa de o eno na me de hwe news no oh okay we news na ye be ye na ti me hwe ni nyina na me update me ho ha no enti sa bre no mpo fra me ya me mfa eti wo da nyina na wo hwem enti wo se o ko pe bi e betimi akipu anse we ni ba so do na abrante me ni wo wiye what ye ma ni gu akire sa na de we ni edete eno sa do timi je bu boko awre bo papers be na da woni mawura ada ebeli wodie no na be se se wo hia djuma wura ne mo na se sompa obetimi atomoto de na ba anu ani sika waso wo mie bie ma da obetimi etu ni wo na eboa ne yonko na eboa ho na eboa ne yonko a wo no wo be je afidi abodin a obetimi anaso ka bi che wo se mintie na prophet Kofi Oduro kan Jimmy asay yo Jimmy prophet Kofi Oduro ama ya hwere ya de ewi ase ade no na wo say ka so aba na be manafia aba yeso ye pese yi kwatwere be omo de omo frefre say mra ye ka bom prophet Kofi Oduro waje nkwa asafo awurade se utimi ayo no asi nchen a dipo ye waje nkwa eye wo employer de opo adwuma ma odidi ni o ma won sa ko wa no amede me nkwa adwuma na me nkwa dem na ma ye adwuma no he de wo kire ya tru adwuma no ma na beti ye yi wodi na beti na de wo ye no so obi betimi aye kwa bro so achen ya dum bi na dum wo obi bayi ne better than you we take a lot of blessings for granted Apam me fancy to when me DJ o February 2026 mu na ba bia wo bia obi onu wo ye adwuma bia ne tie obi a bo ho ban we mu pi ekate akọ emfa Jimmy nsa no emfa Jimmy emfa je nsa no ja Jimmy wo mu imagine ja Jimmy wo ye je no say Jimmy because we ye je wo ye prideful so ni kapa eno ye Jimmy I don't know am o here need to bomb proud say me brother need sika na bra me amenye
Osusu ha esa. Who born dog? Na one first can be amra wade na ba ni nua no nti dey. Who are you? Abam, what's me chat wo here fanko? I mean shira. Amen. Anopay. Obi wa ha o free one relationship mu anu okofofrum. Only time o de be san ho yare. Na me de ni tiri ntra obra be man kame wanya. Mutu mutai bedroom me bia be mani ho. Na kuntu kwan. Until you have to and nano me kan ha. Learn to enjoy your own company. Learn to enjoy your own company because you will always have you. But you will always have you. Learn to enjoy your life, enjoy your own company. When you may be a DNA bro, necessary dance the Biawo said you'll be the bebro, and you'll be bread. Said the Biawo said you'll be the bebro, and you're done depending to me from Brown. I was learn to enjoy your own company. Ediana mo ni je ediana mo akoma tawo yam wo de da bia je se obi ye bi je se bema wo de ye ka wani je ye bema firi manya yi ene se nya bra bi na wo bo anya bra bi na wo bo. Learn to enjoy your own company, learn to enjoy your life. Find the name bi edi ani je bra kwaye, take good care of yourself. But wo mo den pa djuma ye edi na de ani je de na wo ye ye betra radio so edi ani je bi abra ye sure pe bi ye edi na mama wo joy. Learn to enjoy your own company. What do I want to be said them one day, Kura? Or say one on whom it take. And I be any enemy. And I mean, and I be my lonely. I want to catch us up, but nobody young one buy. Oh, one buy, on Quanson Abaco to learn to enjoy you. Yamid the name of the brave who was spirit, soul, and body. Enjoy your own company. Mawanin ho. Na nipa na wo kofa na ba no so won na mese ni trauma ni pray ono ya bed na this one. If you want to be so, learn to enjoy your own company. So I know not about the chess. I call on Quasi, we are singing up here, and I'm a mammy, and I'm Papa near mammy, and I'm baby, yes, and my bra, and I be a member disappointment, and I be a member breaking my heart, and I be a free relationship, my pump, another one. For to mean or baby one as a baby going to mean 1 year, or Brandy Penny. Won't mean 1 year, or Brabaman so, and you are a slave. Why ya kwa? I'm a sex. Want to maintain a whole 1 year. Or Brabaman so. Debbie, want to maintain 1 year. Hey, a bearman so. It will free Bakuduna, one sound way a rear. Said the entire Mekofa and a narcissistic man. Mekofa Bema Koshini, Savia, a year master Bema family she, or disrespect me. When your brand transing your Hujima, and what Jenna ma order. What's that another relationship? Where are you? Ya so mu kakra bia na wo yase nyina ba wiye ba ma wo ni akose so oba bi di aduane ma wa wo di anwa ansa na da na afi wanyim wo be settle da wo mfa oba wo wo se da hyehyɛ wo because ba ma wo self control wo se da hyehyɛ oba be boa wo self control to oba be otim so oba we so ya ne kasa kora nye but since nko na da bia wo pe etu oba na oba ba ne na mu a no satisfy no aka Osemenyi onye nso ukuta ne phone saa na ade asa onye adwuma bia but na me se watopa ena de wonam Akosua bako woni maame enya aware woni mabusu nyina enya aware so we obi a we wo ahose so we powerful human being because you go when you want to go, you eat when you want to eat. Baby, when you are a slave to nothing. You have sex when you want to have sex, and your sex na be a push you. It will be an wakwakofa. Self-control. I say na yesenya me so my. I say na yesenya me. Because when you self-control, we are a powerful human being. Ebi Adam forward ebi obi nti obi enemy ho aye lonely. Na me bie pru man krofo mbe habe. Da bie no me bie pru, da bie no me bie pru. Ya fe na me ma hu se man sesa me bra me bre. Ansa na me wu free ha no. Na ne ma famu no. On what you say because 40 years of my life on what you say near my do na your trouble nko a ni na so nipa bi obi epuno e dem because da bia open komo na so me de da bia open komo Akosua wo so ye o da bia open komo na obi na ni di nkomo yes obi na ni di nkomo wi anu enter into fornication adwaman mu adultery ensam mu abrabofim obi na ni di nkomo obi na ni di nkomo wi ya na life na divert
agiri bi do de agiri bi atu tirim what's the sense na di with them wotu ana asam no ka na eurenge na me kra nkofa bie say de sama yi safo kan yi say no ano no ti enye careful on fa nipa nya hwe etu say wo hu nyame ni monyam but say wo trehye nipa obrempon say wo bu nipa empo ni nipa wo ye nipa yi nyame ye wo yi Uye ni pay nyame ye wuyi. Eti me obrempo I'm very me hu de nyame pe no. Me are very careful how I treat people. No kwasempa. Me because me hu sa ade somboma, me hu se wiase enam nya ade somboma nyame ye nipa. Eti me hye nipa te se de me hye nyame. Me kasa che wo rofofa, nyame na makasa che no rofof no. Se me muwa nyame na me mu no. Eso so be se hu nyame ye ni monyam. O se wa anya ma unia. Wo se wa anya ma me. Eti magine wo mitsim nipa somboma me. Esin bibia. It is a matadi say, Nani Panian Quaye, Samisika Shreme, Nasani Panian Quaye, Sakan say, Nani Panian Quaye, Nipan Obi Priana, and necessary him. But Munipa, Nantini Panipaso. It was a Debiano area, Debiano depressed, Debiana or a high pressure costro. Bau Valu Nipan, Yamesuba Valu. My dear Sumbuman Yamen Sumbumau. And a memoir swat to send Yamese or Crabako. Esumbomano if say nyame oba asase so be wu ye ni pentia say nipa benyankwa. Now look at the extent say nyame ebaba be ye nipa abeje no mukwase wo fa hwan for me ene wo na wo be gu nipa endpoint homeopathic clinic Ghana ha di obi anim say ye prostate na ba bi omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a